Obodo meje kanjimo grigri 2.0 hojirawe male yeko wa agba mitonji egbe basi azanko atonto aidosun kwepo ko atonu kropoto eme mitin te tombo anayendo na siara wedona miro grigri 2.0 ewa okanojimo ayendo miro yeroba kitu de basa yeno do bome bokoto le koko ata ye tro oho eto leme tro ko eto le gbedin boje okanjimo quand l'envoûtement s'affiche sur les réseaux sociaux arendo na siara egbeton wedo nu mo ko tomo be oganu gbo to ma hodiya arendo dan bo si woro e ma ko fu amo e ra so gobe to so àwọn gba won wede nu arendo mle ja fi gbogbe wi an so se gege o so dian e ra so be mo o bu e na siara wa to di dona mi po no mo be oganu gbo to e ma wa ko to diya l'heure de vérité a-t-il enfin sonné mais to so fine le matinal wo wa do matinal ma mi na do na mi po we gbe do mo un premier vice-président CES to diro ou na no yin médiateur de la République yana mo nu to ana matinal egbeton le Béninois libéré ou va de mina libéré information de tonto au Bruxelles donc et mina libéré information na mi bo wa to diro mo o kode o togan romia wada ido to eyin ogbeji zone to iplen so ya au Bruxelles godo ana nyogoro ana le Béninois libéré egbeton bon aidé ou ado fi re podo mere de eyipo bon yemi ala to alona yedele l'audace info ou wa mo dinamo ogbetaro po jan o to ga mi to la se bon nu ele po na yin bi basimo e te re yin bi basi yo de itogodo le po me to gan pa me le po ou l'audace info do exilé et détenu monsieur le président un seul décret pour tout guérir et tel toison nyaho audace info egbeton anamo ya deme le du Bénin ou va se nous pointon bo iparaku do bo wa mo e hojira zo wa to ro propo gba bo ye to vaho ete to ara no vaho de na fun àwọn pata e yin la lo dido bodo do ye to nu la na me bodo onu e wa bo irodo intelligence artificielle ko uji wa ye to vaho ba iro to o domo bo ara ye do mo o dabaru agri wo wa to dido na mi po no mo e po ja la bo mi to din e wa ti azon wa na eyin iya mi to le to gre to ho le mo panta e te ka we panta nu e mi no yodo karite re ati sise karite re lo si ayiroji we mo karite ara mo e wa kikaro quand l'université entre au service des femmes rurales le matin wo wa mo pondo mo o Charlemagne Yankoti e wo de e pagberan a chepiparo pantanu e bayete bozo to alogora me mando mendele mo ara mo ku jago ara le matin egbeton l'affiche du jour wo wa mo to gan mi to Bruxelles bo mo wa ko présidente Union européenne to ko bo ye do alo menele bo e tere ka do to don ara mo to eyin l'affiche du jour egbeton me bon matin libre ou wa do librement ou emi na do na mi po no mo onunde e ba ito o dore o to ga mi to ba ito Bruxelles re ara mo o to mi to din ou wa yin o pon de godaho na eyin Africa to kodo eyin yovo le ko mo le Bénin vitrine de la nouvelle diplomatie africaine de l'Europe bon mi to so fine mi na klitana kodo du coin infoko ou wa mo gan we to mi to e no pe nu kodo to cheche hogo de wa to ho na kodo eyin aso wa nu daho le de na ya ija wa na to bi re pàtàkì yo de to o to tari gbe mi to na nu eto jijo ton pata ayina jayi eyin ayesu to na jayi ana se kwa to epon yawe bona ho hojirawe mare bona mo nu de kan de mere bona so to pipon e to kanji didi ato vijira ipon to alonu podo enyo wa désiré podo ange topo bo vijira no ni so